салом эҳтиромоду ҳамватанои азиз, бародарони бениҳоят гиромӣ, умедворам ки якояки шумо хуб, сеҳат, саломат ва сарбаландӣ дошта бошед. воқеъ дар роҳ будам, гуфтам каме як суҳбат бо шумо дошта бошам. ба ҳар ҳол қишлоқ хати суҳбат карда будем, каме дар ҳамон наворҳои қишлоқ буд, хусусан банда калон шидаги ҷо. мисли Аврупо шидааст қишлоқ. қишлоқҳои Тоҷикистон мисли давлатҳои Аврупо шидааст. албатта ин бугум хирсан мешед, на хиёл мекунед ки Тоҷикистон ранги Аврупо шидаги аст. Не, фақат як чиш мисли Аврупо шидааст. мо пеш ҷавон будем, қишлоқҳо байни ҳамон байни ину ё он қишлоқ бигем тақрибан 2 километр, 3 километр ё 4-5 километр байни қишлоқҳо 1 километр масофа доштанд. миёнҳо замин буданд, заминҳо кишти кор мекарданд. аз ӯ кишти кор инсонҳо барои худ як манбаи даромад меоварданд. имрӯз тамоми ҳамун заминҳои кишти кор фурӯхта шудааст. хонаҳо омада якдигарда часпидагӣ, ҳамин мисли сарҳадҳои Аврупо барин. инами як раҳ аст, ҳамон ин тарафаш бигем дигар қишлоқ мешавад, ин тарафаш дигар қишлоқ. яъне ки аз ҳамин ҷиҳат бигем ба Аврупо монанд шидааст. Аврупо низ ҳамин хел рафтан мегирӣ, инами роҳ аст, як полоса, як хат мебирояд, ай хату тарафаш дигар давлат аст. яъне имрӯз Тоҷикистона қишлоқҳош ҳамин хел шидааст. бисёр бигем ба якдигар часпида рафтааст. ҳамун заминҳои ки инсонҳо манбаи даромад доштанд аз байн рафтааст. асосан бибинед, як инсон дар як ҷо барои зиндагӣ мекӯча меравад, ё як ҷо қишлоқ ташкил мешавад, ё як, яъне ӯ аз худ як мақсад дорад. яъне чизе нест ки як ҷо фақат барои зиндагӣ бошад. ин чиз нест. мутаассифона ин ҳамон ҳукумате ки мо дорем воқеан намефаҳмад ки мисол давлатдорӣ чи аст, ҳукуматдорӣ чи аст, ватандорӣ чи аст, чӣ бояд кард ки то ки мардум аз ту норозӣ набошад, чӣ бояд кард ки мардум аз ту тарафдор бошад, халқ. яъне ин чиза ино дарк намекунанд. барои чӣ дар ҳар ҷо як эмигратсия зиёд шавад, уҷо оҳиста оҳиста касод мешавад. вале баъзе инсонҳо хиёл мекунанд ки ҳозир манбаи кор аст, кори арзон муҳоҷир меояд, аммо ин чизе аст ки оқибат уҷара касод мекунад, ҷазир мекунад. ҳамин чиза алон ҳам доранд, ҳамон баъзе инсонҳо дарк намекунанд. дар ҳар ҷо эмигратсия, яъне муҳоҷират зиёд шуд, уҷо касод мешавад. азбас ҳамон манбаъҳои даромад ва ғайраҳо гӯем камшидан мегиранд, яъне бозам тақсим мешавад. барои ҳамин ман олмонро назар мекунам, баъзан ҳамон сохтори олмонро назар мекунам. хеле баром хуш меояд ки мисол ҳамон инсонҳо воқеан як мафкураи хуб доранд. бибинед, мисол дар як ҷо як қишлоқ сохта мешавад. ӯ қишлоқ барои чӣ сохта мешавад? аввал бояд ӯ як чӣ дошта бошад, яъне як маъно, як мантиқ бояд бошад ки дар ҳамон ҷо чӣ бояд қишлоқ сохта шавад. мисол дар уҷа қишлоқ сохта мешавад азбаски уҷа як кӯҳзора аст ва гӯем ки адир аст ки дар он кӯҳҳо чизе корида намешавад, яъне ҳамон ҷои мекоридагиш кам ҳаст. дар уҷа ҳамон як қишлоқ пайдо мешавад. сабаб чаро инсон равад дар уҷа зиндагӣ кунад? инсон хотири оне ки аз инҷа ба як ҷои дигар бояд равад зиндагӣ кунад, бояд манбаи даромад дошта бошад аз уҷа. ва агар на, мисли ҳамоне ки бигем ки дар ҳамон як баландошиёна зиндагӣ мекунӣ, танҳо манбаи даромадат ё мардикорист, ё ягон ҷо кор кунӣ. ҳамин тариқ аст. мисол ки уҷа кӯҳзор аст, кӯҳҳош зиёд аст, ҷои корам кам аст, дар он ҷоҳо бояд бештар ҳамон чорводорӣ рушд карда шавад.
یعنی برای مردم امکانی کردن چاروا شود. چرا؟ از بس که کوههای زیاد است، از چاروا استفاده میبرن هر چیزی که میشه. یک جایی که ما میبینیم یک زمینی از زمینهای بسیار بزرگ است، خصوصا دورای همون شوروی انسانها را مجبور از اینجا به اونجا میکشاندن و اونجا آستا آستا آباد میشید میگفتن نمیخیر. اما امروز همین برنامه را در اروپا مجبوری نه و اختیاریش من بسیار میبینم. مثال در یک جای یک زمین است، او زمین باید کار کرد شود. خب برای نمو کار میکردگی و نموجا همون مسافه زمین، همون متر زمین و حساب گرفته مثال در همینجا باید 100 آدم کار کنه یا 200 هم کار کنه. مثال برنج کنن، نمیفهمم گندم کنن، پخته کنن و غیره و غیره و غیره. یعنی که همون زمین باید کار کرد شود. خب همون مسافه، همون بگیم همون منطقه در همونجا همودا نگاه کرده جای انتخاب کرده می شود، خانه ها بنیاد می شود، برای تیپ مکتب همون انسان هایی که همون مسافه زمین باید کار کنند. از او باید آدم زیاد نشود. از او که آدم زیاد آمد یک جای کمی خوب می شود شرایط، هم ما میگن اونجا خوب است، اونجا رفته زندگی کردن در کار. اینا نمیفهمن که شما رفتن گرفتین اونجا ناخوب می شود. از بس که اونجا خوب است، از بس که شما نیستین، کم هستین و همون زمینی که هست برای همون مردم بگیم که کافی است که درآمد خوب بگیرن. وقتی شما اومدن گرفتین زمین ها غصب شدن میگیره دیگر و غیره ها، اونجا ناخوب میشود. همون قشلاق های ما که وقتی که بنیاد شده بود تقریبا بگیم همون مسافه ها یک چند قشلاق بنیاد شده بود، یکی هم بنیادگری همون زمین های همون قشلاق بابا همون است. یعنی یک بابای ما تنها نیست، همون زمان همونجا کوچیده آمدگی بابا ها، خصوصا بر رهبری بابای ما، بابای من بگیم همون زمین ها آباد شده. برای او همون منطقه که معین باید همون قدر آدم باید زندگی کنه. فرض کرده مثال 5000 خوجگی چند قشلاق باید 5000 خوجگی زندگی کنه. همون زمین هایی که بدند و کار کرد میشیدن همین 5000 خوجگی ده هم درآمد می آورد، هم فایده می آورد و هم جای کاری دائمی در نمی 5000 خوجگی تمام هم اطراف قشلاق ها همون زمین ها بدن. ما بسیار متاسفانه دوست را خواهش کردم که از اونجا نوارا به من روان کنه قشلاق های ما را، جای هایی که پاده خوره و میگفتن که مال خوره و قطن میگن، قطن ها را خونه کردیم. محترم مردم، برای شما یک سوال است، وقتی که شما همه اجاره خانه کردین درآمد از کجا میگیرید؟ درآمد از کجا میگیرید؟ شما دیگر منبع زمین درآمد نداره، بوچید برای که در جای منبع درآمد شما خانه کردگی هستید دیگر نیست. من بسیار همون غمگین شدنم، یعنی که فکر کردنم سر این بود که زبرا را پر کرده بالاش ده خانه ها ساخته اینجا شده. یعنی محترم مردم تاجیکستانی، هر یک چیز از امو حساب و کتابش که بیرون شید گویم که جزیر می شود. از بس ما میفهمم حکومت جمهوری تاجیکستان امروز بر رهبری امام علی رحمان که پرزیدنت او کشور است، واقع بگیم که اوی انسان تجربه وطنداری، دولتداری، حکومتداری، کلخوزداری، سوخوزداری این چیزا نمیفهمه که چیست. یعنی این چیزا چی است و چی کارها کرد نمیفهمه. مثال یکی همه کساد شدن پایتختی ما نیست، سببی بود. سبب قشلاقا پر شدن، منبع درآمد در جای قشلاق یعنی زمین نیست پیدا کنن. منبع درآمد قشلاق زمین است. وقتی که اگر زمین نباشه در قشلاق چیکار میکنی؟ یا منبع درآمد قشلاق چاروا است. اگر که نداشته باشی چیکار میکنی دیگه در قشلاق؟
یعنی در قشلوق زن گولک هم موندن و کولگی دیگر دوشنبه اومدن برای لقمه نان کار کردن. خب همین یکی از سبب هایی که کساد شدن داخل دوشنبه مردی کار بازارها که آدما در تایکش همون خلطه کاری را دارن میستن در قدیره ها، از کجا آمدن؟ از قشلوق. چرا در قشلوق کار نیست؟ از بس که زمین نیست که مردم کار کنن. زمین نیست که مردم کشت کار کنن، زمین نیست که پیاز کنن، کارتوشکا کنن، سبزی کنن، گندم کنن، پخته کنن و مشغولات نیست دیگر. نیست زمین. اینو آدمی زنده هستن، کجا باید روند؟ مجبور هستن نمو خلطه را میگیرن، میوین در شهر در قد ره راست میستن، اکا شکتور داری، اکا انداوه داری، اکا زمین کنی داری، هر کار داری، یک تنگه تکی گولکا منام بتم. امروز این از مشکلی اصلی که ما الان قرار داریم. اما متاسفانه حکومتدارای ما برای مبلغ کار کردن که زمینا را بی‌رحمانه برای مردم، زمین جای کشت کار، زمین جای بگیم پخته، زمین جای مال چرانی، کلگی اینا را باعث خوجگی دهقانی و تجهیز زمین خانه و مردم دادن. امروز دیگر مکتب نیست که کودکای او مردم در مکتب روند، جا نیست. از بس که قشلاق بزرگ شید. خب بعدی که قشلاق بزرگ شید یعنی نفوذ زیاد می شود،